Lali suwa pian dan chan chin chu kan hretlang vekinarin oma mase I suwa nu le pa Mari le Josepha te hianin chan chin ngainom deuh soitur an nei ve nual mai Mari le Josepha te hun lai khan mai chia te thiang hlimna kha poisang dewa ngai hlut nin in nei tur chung te an indor na konga po na satakin mai chia te thiang hlim le thiang hlim lo hianin kongrau asu thin hle ni khati hun lai khan DNA test kan tiang chi hi ala om ve lo wangin fanai idun I chuan anau te chu ifa ni nge in I hrian e chuan athaber chu nula thiang hlim nupuya nei kha ani mai ni chu wangin han mit thla chin mai taila ibial nu chuan in akazen tlo turin azina thlathum nuar no hoin adul theb zai thin kha alo pur talu asia abial paril ruput mang tur chu I hria thiam sak mai ome Josepha chang ni lo midang ho po athong le hloma mari chu nupuya ta na tlak lo nulani khuwa lo anga an ngai ngeang anau pai chu pathian fa ani thu engang point soima sela omzia om vak don lo ni chu wangin Josepha point anin hual na chu ti top atum ta National Geographic chuan Josepha chuan an din hun kher khan lo dan tur ber zong tina soya marin naw pa wanga Josepha khan aril ruchiat awangin marika thren adu shrim anga in lo ngai ngotange khati hun lai kha chuan in thren mai kha Josepha tan chuan ti thei om chhun thaber ani miau sini lali suwa kha tunang khuna hian piang angin han suang to chin ve mate teirol pakhat chung ko kulmuk lu to katanga piang le selian chuan pasal huala nei ta chu teirol chu akajan tloina sin ta thlathum nuwa azin alo hole meu chuan raipur pungin alo hoa engtin nge ingayang le mari chuan naw pai chu tharau thiang hlimin apai tir ti in soima sela athu soi chu khati hun lai mi ten an oi sak lo ang bokin tun hun mi te po hianin kan oi sak kher lo mai theini nang po ibial no kha khoi molaya azin ron hong chu ron rai ta luo mai sela engtin nge ngayang le Deuteronomy bung somni le pani chang somni le pakat chawa chuan mai che pasal nei lovin mi pa ache sol pu ni chuan lunga den hlum turani thugan hmuwa achan chu an chung kwa zana le mual phona athlen wanga ne chutiang thil chu mari chunga Josepha hian athlena du lo ni ma se Josepha momanga vantir ka Gabriel ronin larin mari naw pa chu pathian lakami nge ni thuron frila chu thu asia ta ka chuan Josepha pathatak mai chuan mari raipur ul to chu nupuyatan anei ta thowa Josepha chetan hi aro puhin angai sanom tak zetani mari lunga den hlum ani lo na turin Josepha hianin din hun poimo tak loin mari khan nupuya khan nei ta lo sela isu po hi apiang lo mai theini amaro chu mi hring zel din na nia pathian program atanga ro chuan engtina mo chuan in apiang mai theya isu chanchin hi danglam deun kan fiat pha mai theini vantir kawin Josepha nena marinaw pa chu pathian fa ani thu ashil chian nuwa Josepha chu achi chuak ngal thoya Josepha chu pathian mitlung ani che kani angchu vantir kaw dang tir lein Josepha nena chuan naw tele no chu ai kupta rama tlan bo pui turina thila vantir kaw thu soi chu zomin azana zarin naw tele anno chu ai kupta ram lam panin a hruai ta ngalani lal heroda chuan Bethlehem pano pang kum ni achin noilam zong chu abo bang om lovin thachimit vekturin thupe ka chuatha hetia thupe ka chona chan chu isu chi beibuk turakal khosak mi fing pathum ten lal thar lo piang chi beibuk an tum thu an soi wang kha nia ani na taka chuan heroda hian lal thar lo piang tur chuan alal thu thleng ron lu lanang ti a lau thong ani Josepha hi ring tu then khat chuan in kil khata hnolin mi thiang lim mari chu anda chungnung do zok thlat thina achan chu isua pai tu ani mai baka nawa pai wangin khotlanga musit na chi hrang hranga tora wang khan ma se chu ngai dan chu adang lam chho ve zela kumsang ni le pathum khan pop John Paul panina chuan Josepha chungchang chu heti hian soin pathian hena tanga thu cha adon chu ring tlat mi ani phialama min ngai tlom tak ni in isua pashon ani chungpoin mi te ngai ven lo emo atum ngai lo tina soini kumsang ni le som pakhat khan National Catholic Register chuan Josepha fakna thu se chuakin Josepha chu Catholic mi ta chuan in fanaw enkol chungchanga tan puina divine help dil na tak ani te in an soi hialani
lalei so pian ma jong khan Mary le Josepha te hian no panun an hmang dun lo ti Bible a chiang takin kan hmua hei apoi mo khop mai a chan chu om dun reng tho ma se khati hun lai khan Mary chon nau pai tlata ma se hei po hi ring tu then khatin Mary an hmu dan nen ain person vele hlo thungani bol then khat abik takin Catholic te chuanin Mary hianin a thiang hlimna a hlo ngai reng lo ni in an ngai thungani Mary perpetual virgin ni na pek ni in perpetual virgin ti omzia chu thiang hlim na hlo ti na ni in he choi moi na hi an pek na chan po Isua pian ma le pian lai le pian hnuwa po Mary chu ala thiang hlim reng ani an ti ni Bible in Isua unaw pa tia soite hi Isua thisen zompui an ni ti na ni kher lo ni aka jente po an ni thei thawa ani lo vek point an sung ko zinga mi emo an thian te emo an ni thei ni hei po hi Isua chanchin kan la hriat nga lo zinga mi ni in clear na tlang danga tanga an clear than tho ni Isua khan apa bula thing mangin thil siam ziranga mit thla kha ngai dan man tlak takani ran thlenga apiana wangle anua crossa athia wang khan chu tiang zong chon an lo mit thla po ani mana le chu ti rolin in ngai tlom takin anung thin ti soifianan an mangani ro chon adik thlap thungani Bible a chon Isua chu an khuwa Nazareta thilmak ti tura alo kirle thule an khuwa chon lom hlo zia kan hmuwa ngoi lok teu thigram siam tu fa pa ve mai khan engtin nge hetiang hi a hriat thei an ti ni kha Bible an lelin na Malay Greek tonga chuan Josepha hi tekton tin an soi thina Greek English lexicon hi kan hriat thiam dan tur chuan dictionary ang hi nia tekton omzia chu thing mystery emo thing zom khom tu tina nia mase atlang pui thuin kun hathok mi emo thing le akai hnoi lam na thok mi soinan an mang thina ni theory then khata chuan Josepha kha thing mystery ni lovin lunglam emo chu ai lian hathok thin mi ni an tia thusiak mi pakhat chuan Josepha kha architect thiam taknin Isua po khan nuam takin ain kol seilian angina soini in lo hria thin ni lo anga thil karon soidona wangin in mi ngai damna karon dil ma sae mase Isua kha vun ngawani lawa movie vela ta chuan Isua lem chang kan hmu ta reng reng chu mingho ve kan ni thina mase atakrama ero Isua hi mingawani tlat lo ni life science chuan in Isua khananu Mary chuna ni chuna vun rong chu olive rong ang nin asan zong po mi van tlang san zong ang ani angan tia Mary po Israel judami dangte ang ve tho ni in avun rong hitlemin a hang dewani chu mai baka Mary hi numel thatak tia soitur ani melo ni achan chu Bible a hian mel thadeu chu an mel that zia te soi an thina mase Mary hi chu tiang zong in an soi tlat lo ni James Marty la chuan Marin Isua ashin lai khan kumsong pali chu ani ti kan thei ngil thei lawanga tia hi atina chan chu khang hun lai kha chuan kumsom palia fanai kha chu thilba ngai ania Mary po hi than thi anai nu rei lo te a pasal nei turin an bua sei ngal ngeyang le Mary khan naw nei don khan har sana tam tak dokin naw shin te kha a har san ema a hun lai po khan ni sem me che tam tak ain har sanna atok na sale zolani ama tran pui turin akianga Josepha chu om vereng thoma sena naw chhar chungchanga engma ton hriat anei bok sinawa khang hun lai khan chu da mai chia ten naw an nei don chuan an nu ten an boi pui mai thrin ani chuta chapa an hun toin azir lo bok nen an khuale an sung tom na hmuna po ni lo hun rem che ema naw hrin alangai zuya tu point an tonang hi tong ve se shom an ti ve vek mai theini naw la chu avei rein a hring lok theilo le ngala chu chuanin a hrom na atibel chani kurana chuan Marin naw anei don khan hian chana pam thingkung amang angina inziaka anaw nei tur na tilutuk chuan hetiang thil a thlen ma khan kalo thi de ilo ni mule malreng hrelo le theikilin ko omati hialani kurana hi chuan Mary chanchin bik zian hei omin mei cheming zialan om chhun ni angin BBC chuanin a soini a chanchin ziana chuan Isua pian thu baka anua thil thleng te po a inziak telani PRI na soidana chuan Mary chanchin inziana chuan min Mary chu mi thiang hlim Virgin lo tia an soi chungchanga no pang Isua chuan anu chan nan mi te a chan let na thu an ziak tel an ti bokani in lo la chi ngai lo poni mai thea Mary lam zia ki khovel ai hen mu tur than hem tak omin khovel mi hring om to zong zinga Isua nu
mari lemziak ang tluka tam lemziak dang hi aom lo mai theini a lemziak tam zoka mari chu sol podal light blue emo hijab ha angin tarlan thina Leonardo da Vinci an Isua lemasia khovela lemziak manto berpol Salvation Mundia Isua sol pol ba ain mari sol pol ba hi adal zokani mase marin sol pola ba hi history ne na in mil rengem achana chu in rem lo tini The Saf Herzog Encyclopedia of Religions Knowledge chuanin Israel meichia te in thomna chu mipa te in thomna ain arong alarin alai zok ti anem heta khati hunlai khan Assyrians te khanin korpol dal chu an hathin ngeya mase mari te chena mun nen chuan in hlat takani thungani ala te ya chon mari puan pola ain khu hian athiang lim ziale pathian nen anin nei zialan tirna ne tia mithiang lim sen te angin avarin ain thuam lova chubaga isu athatu emperor angin asin a ha heklawatini khang hun lai khan chu tami ta chonin korpol ta chop amor fem nei an hathina chu chon thu som pek zom turan niti a hria chhuatir thina ni atoi zong in soitai la lemje kamarin thom thopol a hathin hian en tir chu abul naya omte ain athiang lim zokane ti en tir na ni Catholicism chuan Bible pialam lekhabudang tam tak omin diktak lo chung changa mi te anin nialna sa thei hlea mithen kha chuan in nialna chi anga an ngai lo thungani chuti rolin mithen kha te ro chuan Bible nen khai khinin uluk ta ngai tu achi ni an te ni Catholicism thuziak an bel then kha thi ahminga apocryphal writings wanin Catholic culture chuan in heng thuziak te hi documents Bible tel ni silo mase Isua chanchin hriat bel du tu te tan an da khom tin an soifia heng thuziak te hi lo dik lo de po nei sela Isua damlaya mi ten ama an mu than le an nama an din hun tam takatar langani tin heng thuziak te hi rin tlakani chuan Josepha khan nupui masa melekai alo nei to thinani Catholic dictionary na lo soidana chuan apocrypha a chuan Josepha khan nupui sun to tinin fa paruka nei to a anupui thi nuwa mare khan nupui atan asoman tiani chuti ni chuan mare kha Josepha ain ano pang fe don ti aching rengani tin Isua khan unaw nu le unaw pa nei du ma sela mare khami thiang hlim perpetual virgin anga an ngai po thil om lawani lawni henga unaw te hi apian pui unaw ani lo ve thei tlatani hei thu di kani chuan Josepha kan mudan adang lam dor thei donani pa upalam to nupui fanaw po lo nei du to chuan nupui thar chu po naw pai lai le ngal nei in chu no sen lo piang tur tan chuan pason ni in huamin ake apen chuakani Isua pian chung changa thil danglam ve thailo chu mare khan ran in tlom taka naw neya ran chopek na thlenga chun han mutena Bethlehem khuwa chu khosang sanga tang local mi khwalin an kha awangin tu man nu naw nei hun trap to chu an lo mi khwal chak vak lawani chu wangin omna tur an hu chuna an om ve me ngai ta ni kan hria tur chu tunang laya ran ina ran kan da ang hian khati hun lai khan ran ina an ran te an da ve ngai lawa Bible an zia hun laya anin om dan chu atlang pui thuin pintan frang te te om lovin sak pum deuh top ani thina in chung chu mut nan an mang thina in hnuai best florero an ni tin na le an sekrek khoina mun ani thungani in hnuai hi zana an ran te an da na mun ani telbok news uigina report ana chuan chu tiang hun chu Isua piana mun chu ni atia in pon ashana ran in sak ang ni lovin thil then dan ni om angalang chu Josepha te chu achung na to tak te na an ron lang vel hol maya mase mari naw nei na tur hun ruak an ina an nei to lo thu lo changin in hnuai an ran rolan da na hmuna anom angai pha thani Josepha ka zen fret atluka rai por chunganun rong hi anom kherom lowe an thlen man fret a chulo thlengin bunna holom sun chu alo lu amak mai ni ole khati song khatun tumata na video kan thlir hole theida chunia ka video min lo thlir sak tu te zong zong chunga lom thu ka soya comment lama in ngai dan te in lo soi ve do nia